tamu di hulu nami pada ribu bukan kamu juga tadi. Oras. Kami kurang? Orang dulu ya. Jadi, ada pakai ketikiran deh, molong mobil, ada semua, tidak. Alani, ada mulai tuan di kodaka. Alani pandai nami. Gapi pak. Asa, aluan hodama majo, tuan mata nomor 2 di Batam. Mulai mah, laos adul hodamang mah, tuan mata raja, amata soribada, na lihat na lulu. Mulai di mama namin, asa mermula do, gabi, mermula ng perhorasan. Jalan mermula do, akan padokon di baka di kita saluhut na. Asa jom na tutua sa siya mula-mula sa mula topa. Bendamang kodang mula-mulai, las badul muda mama, nang tumadang topa. Sudi po para sa panibada, lihat kami lihat ng perwasan. Lumubima di anak do paruman nami. Kinamadyalo paso-paso para sa ini. Ang giat mga lihat paso-paso ni bata. Kalau mau sudah tuan kari na mangyud. Pandamang ma, kodam, lihat-lihat di. Bisa dijod.
kira hurang siram do kamar kaseno. Lemas-lemas, lemas putar-putar. Baik tuh, ada kokilo hamur dia. Asal masa kira-kira sesuatu tujuan atau kita melawan dia. Itu solo yang tidak menjemput. Tak semua doa kita tak sedang berlian. Alai sudah langit kita menjadi haluan. Tuduhan nami sama silas tiruhan nami tu sama dia bina putar pasar kami las maroha muna asa hamu ulau-ulau nai. Tidak berbestiro hamu, totong dojo tak kamu hami bilengmu. Marsiala nai, dina mangalak pasu-pasu perdoa sehari bion. Lai do inang bau nami, sa tonga-tonga ni jolo ni duhatta. Secara sokori, hamu ulau-ulau nami tulang nami. Patadon nami ututun jelas diro nami. Molo be orang dari 10 pas 10 sana si majujung roha bikin lengungar soba lasma roha murah janami. Jadi dia mau musik kami dia mak kami amboi dalam soba kayak awi lalu kan dirajai bengkawa kontak soba yang kalau babu kontak lihat.
horan bari mauko Tia horan ia ngaran kira jalan Roha kira marhasoan horan bari mauko Tuluso lalu Kata hutani daira Kedua karau Oparohani daira Kiguro aulo Sia karo